re tlhokofalla ke banna o tlhokofalla 21 ka 22 23 ba ntse ba tlhokofalla but the same letsatsi le le 1 Ay man, ay man, Kosa sesilwini Kosa idalwa. Ay ibona abantu besifazane balalene phezulu. Gobane ka obane lena le kena dikereke tse different tse le sa batleng go batla mo thuso e leng teng bana ba go gae. A o sikella ka wena haholo ka obane ku wena no tshwanetse o re jara ditoro tsa ka ke ntse ke le botsa tsona metla ena ke bona ngathi ngaphatha ngikhiphe ngaphandle kwengceke ubamkhulu wena kalunganga bosisi ubamkhulu wena uyena oqala ukwenza yonke lento uyena wafaka abantu omncane benimoya omubi nje ukuthi ungibonise Nkosi yami ukuthi ngizoba lapha ngani Jehova namandla ngoba anginawo amandla osokuzenzela uNkulunkulu olithemba ngaphandle kwakho Jehova uphuma ngawenu ku is uyabona umuntu mayengagulanga avela asuke nje avela sakazeke phansi okukanye omunye kusethule isiphandle uyabona inyongo iyangena emadlozini inyongo baleke kakhulu inyongo umuntu enganicuya enibulala eniqede ngenyongo nje ukuthi benikade nenza umsebenzi ngenyongo wena Jehova namandla wena Nkosi yami